Guverinoma y'u Rwanda kuri uyu wa kabiri yahagaritse ubutwererane n'igihugu cy'Ububiligi irashinjisha igihugu gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bukangurambaga bugamije gukoma mu nkokora gahunda z'u Rwanda z'iterambere zirimo kurusopanyiriza mu bigo by'imari. Mu bisobanuro yatanze mu nyandiko yashyize ahagaragara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ishinja Ububiligi kogama no gufatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bigamije gusaba ikomanyirizwa ry'u Rwanda, aho gushyigikira inzira yo gushaka ibiganiro byasabwe na Afurika Yunze Ubumwe, imiryango ya Afurika y'Uburasirazuba n'iy'Amajyepfo bigamije gushaka umuti w'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Mu itangazo Guverinoma y'u Rwanda yasohoye, yatangaje ko yahagaritse imikoranire mu by'iterambere n'Ububiligi kuko yahisemo gukorana na Kongo mu bukangurambaga bugamije gusaba amayira y'u Rwanda no kuruhagarikira inkunga yo kwifashisha mu bikorwa by'iterambere. Iyi ni BKO, Engineer Bill Kajibwami. Ubuzima, ubukungu, politiki n'ibindi bitandukanye. Ikaze ku muryango mugari wa BKO. U Rwanda rwagaragaje ko nubwo umuryango mpuzamahanga uhamagarirwa gushyigikira Afurika Yunze Ubumwe n'inama y'abakuru b'ibihugu by'imiryango ya EAC na SADC mu gukemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, Ububiligi bwagiye bujya mu bukangurambaga bufatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugamije gukobanyiriza u Rwanda ku kubona inkunga zigamije iterambere mu rwego mpuzamahanga. Ruvuga ko Ububiligi bwahisemo icyemezo cyo gushyigikira politiki yo guhitamo uruhande muri aya makimbirane kandi bubifitiye uburenganzira, ariko kuvanga ibikorwa by'iterambere na politiki ari ibintu bidakwiye. Rwagaragaje kandi ko ibihano bishingiye ku kubagamira ku ruhande rumwe ari ukwivanga kudakenewe kandi bishobora guhungabanya no guca intege imbaraga z'Abanyafurika mu rugendo rugamije gushaka amahoro, ndetse bikadindiza no kugera ku gisubizo cy'amahoro kuri aya makimbirane mu buryo burambye. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko imbaraga Ububiligi buri gukoresha mu gushaka guhagarikirwa inkunga zerekana ko nta bufatanye mu bijyanye n'iterambere hagati y'impande zombi. Rwashimangiye ko rushingiye kuri ibyo ngibyo ruhagaritse imikoranire yose y'Ububiligi muri gahunda zigamije iterambere kuva muri 2024 kugeza muri 2029. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko idashobora guterwa ubwoba n'uwo ari we wese ku bijyanye no kurinda umutekano kandi rushyigikiye amahoro no gukemura ibibazo mu buryo burambye. Intego yacu ni imwe, ni ukurindira umutekano w'imipaka kandi nta muntu ukwiye gukomeza guhagarikirwa amakimbirane akomeje kuba aturutse kurwanira inshingano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango mpuzamahanga wananiwe kuzuza inshingano zawo zo gusenya umutwe w'iterabwoba wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi wa FDLR. Gurinda uburenganzira bwa nyamuke, aba ni abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda. U Rwanda rukomeza rugaragaza ko ubufatanye mu birebana n'iterambere bikwiye kuba bushingiye ku bwubahane hagati y'impande zombi, kandi rwagerageje gukora ibyo rwasabwe ku nkunga rwagiye rwakira. Rwongeyeho ko gushyigikira inzira z'ubuhunzi zafashwe na EU cyangwa EAC na SADC ari ingenzi muri ibi bihe bikomeye. Mu gusoza, u Rwanda rwavuze ko ubufatanye mu iterambere bugomba gushingira ku bwubahane hagati y'impande zombi, kandi rugaragaza ko nta mbereka imikoreshereze myiza y'imfashanyo ruhabwa, kandi ko ntawe urarushinja kuyikoresha nabi. Ruravuga ko icyo rushyize imbere ari ugukomeza ubwubahane ku mpande zombi no gushyigikira ku buryo butaziguye gahunda z'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, uburasirazuba bwa Afurika n'uw'Amajyepfo, nayo muri ibi bihe bitorohewe n'akarere ruherereyemo. Ubwongereza nabwo bwatumije uhagarariye u Rwanda. Hagati aho, leta y'Ubwongereza yatumije uhagarariye u Rwanda muri iki gihugu, Ambasaderi Johnson Busingye, kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutwe wa M23 ukomeje kwigarura uduce tw'uburasirazuba bwa Kongo. Amagambo y'umuvugizi wayo avuga ko Ubwongereza bwamaganiye kure bwivuye inyuma ubwo by'ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23 byo kwigarura ibice by'uburasirazuba bwa Kongo. Ibi Bwongereza buvuga ko ibi bitakwemerwa kandi ko ari ukuvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo bisaba u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Kongo vuba na bwangu no kuyoboka inzira y'amahoro yatangijwe n'imiryango nyafurika. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tuzabane n'ubutaha. Iyi ni BKO, Engineer Bill Kajibwami. Ubuzima, ubukungu, politiki n'ibindi bitandukanye. Ikaze ku muryango mugari wa BKO.